Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saribatangku ia niaka ni pakalak bere dekaring Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah napasibuntul ke Allah ta'ala aneri channel ka mudah-mudahan asibuntulanta napa barakah ki pung Allah ta'ala. Napa barakah ki karing Allah subhanahu wa ta'ala sehingga insyaallah aku lagi napa kasalama delino jagang di Allah ribokona Allah Ta'ala. Alhamdulillah enjer ko batuang kiri lalang anne waktu barakaka yami antuni kanaya nyesek de kanan atau pandritata angkanai i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Nakane batuan na ni jamai anjo linoa asikam mapuna latala saki salamana. Na ni jama anjo ni kanai akhira asingkam mapuna lamati ke amuko. Punala ni batuang inne kanaya kanana to pandritata anun sana lantanna. Nakane batuan atau pandritata punna anjama kilino palam-palam maki tia magisan nak dulu bateta anjama lino. Angapa na tia magisan nak dulu bateta anjama lino? Nasaba kadang-kadang nasabari anjama ilino rupa tawa na tak galupa dinikanaya akhira. Angapai punna niya ki nagalupay angkana anu lamati tawa amu ko membara. Yang makaruan na batuan na yami antu jika ini nijama i akhiratta asambayang ki yang asen na kasuyang na parentayang ki Allah Ta'ala na sunnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigaw kang yang sumpayang kasuyang nakilagi to pandritata anu singkam pendalamati ki amuko. Apa batuan na yami antu punna asambayang ki misalna nirapang ikalenta nikana oe nakulle kapang anne mi sambayang pacapurangku nakulle anne mi sambayang mangaribia sambayang kalak busangku natena jaminang latalla saka amuko yami nikana batuanna kanana to pandritata angkana wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan ni jamai anjo ni kana ya akhira asingkam mapun dalamati ki amuko batuan nakana ni pakabajigi memang isambayang puna sambay mangaribi ki isa ki subuh ki lohor ki asar ki ni pakabajigi batenta asambayang te Allah Ta'ala teki asambayang nya bunga-bunga teki asambayang cak ngiriki ki pakabajigi bateta macam-macam suratul Fatihah macam-macam yang asenna rukun-rukun na sambayang gerakan-gerakan na sambayang ki pakabaji ki bateta menteng ki pakabaji ki bateta roko ki pakabaji ki bateta suju ki pakabaji ki bateta cidong ki pakabaji ki bateta macam-macam ya puna sana meni pakabajikin na tapi memang kam baji anjo aselek na di pakabajikan ta ammaca nasabab memang asala na kam injo irap ini apa yang jelas berusaha ki am pakabajiki niat makin ikan atau jinto yang anggau kan nikana ya pakasian di Allah Ta'ala. Tiaki nikana ni balik. Ya. Niat to tahu nabalik kanyo sumpaing. Ya. Nabalik kanyo kanan atau pandritaya. Karena kan sumpaing pandritata i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Jamai linon singkama punala tal sa sallo. Ya, singkama punala
attalasa tena mun ila mate. Ya. Tapi kadang-kadang ni ambali ki. Pun nalino na jama singkam may narik kalen na mate muko. Ang ngapay, ya atau jen dulu ina karena jangan sampai mati amuko tena nalek jama-jamangku. Sehingga napala busuki, napalek bagi na jama. Sehingga tena muna mangi waktu asambayang. Ya, tena muna maca kurangan, tena muna asikiri. Ngapai napat tojeng angelino na jama. Ya, karena ngapa na kana ila mati maamuko. Tena salan nalek jama-jamang pun aku mati amuko. Nabalik ki. Ya, akhirat na kamato. Pun akhirat na jama singkam mala narik kalian atala sa saludulu. Astala sa selamana. Sambayang icang-icang Allah. Amace pokoknya na baca to minyamangi. Tena nairo berusaha untuk ampak baji batina amaca. Ya padahal nakana tu pandritata. Ya ni jama enjo akhira kasingkam dalam matimu. Ni sari memang sampai baji terela ta'ala kana karaing. Jangan sampai ane sampai kecapurangku. Kita rima baji ki kareng. Sari batangku ya ni akan ipakala biar dekaring Allah Subhanahu wa taala yang ngasen na pemirsa saya tamay ki amantang. Mudah-mudahan ni kinakamasyang Allah taala nasari kecinggiran Allah taala. Sebagai kesimpulan dari asibun tulu kantaan yang pertama may maki natiaki boko ini kananya kasiwian dari Allah Ta'ala ni kananya pagkasiwian dari karing Allah Subhanahu wa Ta'ala nasaba ya tomi antu pagkasiwian dari Allah Ta'ala la kulle salang ang pagkasalama kiriya lori boko na Allah Ta'ala nakana to pandritata pun nak minawang kiri nak bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminawan tojeng jaki rikanan na bitta rigau na bitta maka insyaallah salama mika antu riruaya tanpa yami antu dino siagang akhira. Yang kedua may maki apapun alasanna apapun halanganta may maki tialalo ki nani boko ini kanaya sambayang nasabat tena alasan narni kanaya umma Islam punanya ki Islam tojeng tena alasanta untuk amboko ini kanaya sambayang apa lanjari alasanta lagi kane kalumanya ngak keren jadi tena naku sambayang kalumanya mak jami barang-barangku iya ya maka salan relori boko Allah Ta'ala lani pasibun tuluki nak binna Allah Ta'ala mentu ni kanaya Nabi Sulaiman alaihi salam na anjo pakalumanyangan na Nabi Sulaiman tena mo asingkam makalumanyangan na ritumpok na annelino yang lagi saya ada contoh anjo bawang kunci balak na ya kunci balak na bita Sulaiman alaihi salam niya to angkane 40 pa unta antege na pakulita engka niya to angkane 70 pa unta sari batangku ina kani pakala beri karing Allah Subhanahu wa taala lani kana garingki karena kareng-kareng anik kareng jadi tinabu sambayang maka relor bukan Allah Ta'ala puna ni sidam makilani pasimun turuk kisallang nak binna Allah Ta'ala yami antu Nabi Ayub antiga magarina Nabi Ayub alaihissalam nakana itu panditata sifat rua anjo garina Nabi Ayub alaihissalam yang asen na bukulen yang asen na dagin na kan rengasing olo kecuali lilana asyagang ngatinna tina alasan ya kami juga pengkubutuan ki sari batangku yani akan ipakala biar dekaring Allah jadi tina sekali alasan untuk tina naki asambayang kami juga pang kurapi empat batuang ki pamapurangi punania salah bateku sampaikan ki bateku empat batuang ki gasingkannya kanak-kanangku ansinggung ki pamapurangi kudong nah sebab punanya ki sebab mapurang insyaallah masing-masing nakamasing kintu Allah Ta'ala kami juga pang Al-Fakir apala poporo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.